Amafoto y'urugamba rwo kubohora igihugu ashobora kuba ari amwe matera benshi gushesha urumeza agatuma bagira akanyamuneza bitewe n'ubutwari bwaranze ingabo za RPA. Nubwo bimeze bityo, hari abayareba nka bimwe byo gushungera, abandi bagatwarwa n'amarangamutima ariko batitaye ku nkuru n'igisobanuro cyayo mu Rwanda rwa none. Imwe mu mafoto azwi cyane yo ku rugamba rwo kubohora igihugu agaragaza Major Col Kagame ari kumwe n'abasirikare be mu nzira. Ni bake bazi iyo foto yafatiwe, igihe yafatiwe, uwayifashe, abayigaragaraho n'ibindi. Iyi foto igaragaza Major Col Kagame yari yambaye ishati y'icyatsi, ipantaro yayo ijya gusa n'icyatsi ariko yerurutse. Igaragaza abandi basirikare ba RPA bamwe bambaye mukotanyi, mu gihe undi umwe yambaye impuzankano itandukanye n'iy'abandi. Uhereye uburyo hari Tomo Byabagamba, ubu arafunzwe nyuma yo guhamwa ibyaha byatumye yamburwa impeta za gisirikare. Inyuma ye hari Major General Frank Mugambage wahoze ari ambasaderi w'u Rwanda ndetse ubu ni umugabo w'agateganyo w'inkeragutabara. Ku rundi ruhande ibumoso hari Colonel Happy Ruvusha Major Kanyoni, mu gihe umukobwa muto uri inyuma ya Kagame wambaye ingofero y'umukara ari Colonel Lydia Umugwaneza. Umusirikare uyigaragaraho inyuma yitwa Kapiteni Kanyankore Celeste. Colonel Umugwaneza niwe mukobwa wenyine uri kuri iyi foto, mu gihe abandi bose ari abagabo. Yari mu barinzi ba Major General Paul Kagame kuva kera mu gihe cy'urugamba, n'ubu baracyarimo. Amafoto na video byo kubohora igihugu byafashwe n'itsinda ry'abagabo batatu bakoraga muri radio Muhabura. Harimo n'umwe wakoraga amakuru mu Cyongereza kuri radio, wanakoze nyuma yo gukora radio Rwanda, wanakoze nyuma kuri radio Rwanda. Bose ntabwo bibuka uwafashe iyo foto muri bo, gusa icyo bahurizaho nuko yafatiwe Nyagatare mu Mutara ahitwa Bushara mu mwaka w'1992 kandi bari bahari. Bahuriza ku kuba barafataga amafoto menshi, hanyuma ababakuriye bagatoranyamo agomba gukoreshwa n'andi atari ngombwa. Kamera zakoreshwaga ntabwo ari izaguzwe, ahubwo zari izo bamwe bagiye bazana bazivanye mu bihugu babagamo nk'imisanzu. Niko inkotanyi zabonye mudasobwa zirimo izavuye muri Canada izanywe n'umwe mu ngabo za RPA. Kimwe mu biteye amatsiko kuri iyi foto ni umukobwa muto uyiriho, mu gihe abandi bose ari abagabo, bigaragaza ubwitange bwabaranze mu rugamba rwo kubohora igihugu n'uburyo kuva kera Perezida Kagame yari yarimakaje guteza imbere umugore. Ubu afite ipeti rya Colonel mu gisirikare cy'u Rwanda. Nta mugore n'umwe uri mu ngabo z'u Rwanda uri hejuru yaryo, kuko abafite iryo hejuru bose n'iryo bafite. N'umubyeyi w'abana batatu b'abakobwa urangwa n'urugwiro aho ari hose. Yashatse mu mwaka w'2000, ubu imfura ye ifite imyaka 20. Umuntu wese uzi neza Colonel Umugwaneza azakubwira ko izina rye ari ryo muntu. Hari umunyamakuru wa Zenith TV wigeze kwitabira inama yabereye mu Intara Arena. Ahageze abantu benshi basa n'abamaze kwicara. Colonel Umugwaneza yari ahagana inyuma hafi y'umuryango, aramwegera amubaza niba afite aho yicara, undi amubwira ko nawe. Yafashe iya mbere ajya kubamushakira, agaruka amuyobora ajya kwicara. Ni ibintu bigaragaza uburyo izina wa mugana ari ryo muntu. Akunda kugaragara mu bikorwa hafi ya byose umukuru w'igihugu aba yitabiriye, gusa inshuro nyinshi ntaba yambaye impuzankano ya gisirikare, ahubwo aba yambaye imyambaro isanzwe n'amabara y'umweru n'umukara. Niyo wari ucungiye umutekano Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ubwo aheruka mu Rwanda. Mu mafoto yose y'uwo munsi, umuntu uzabona ari inyuma ya Samia wambaye agatambaro mu ijosi, uzamenya ko ari Umugwaneza. Abazi neza Colonel Umugwaneza basobanura ko yinjiye mu gisirikare akiri muto, ku buryo n'iyi foto yafashwe ari mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko. Ngo ubwo mu gace k'iwabo habaga ubukangurambaga busaba ababyeyi gutanga abana babo ngo bajye ku rugamba rwo kubohora igihugu, Colonel Umugwaneza yasabye nyina kumuha ubwo burenganzira. Undi nawe ati wagenda nta kibazo. Mu mwaka w'2014 Colonel Umugwaneza ufite ipeti rya Major mu ngabo z'u Rwanda yigeze kubwira itangazamakuru ati twabayeho twicwa n'inzara mu buzima bubi, nta myambaro tubona imfubyi z'inshuti, twari tuzi ko umunsi wari wose dushobora gupfa. Uyu mubyeyi yasobanuye ko yagiye mu gisirikare kuko yari azi icyo haranira.
mu gikorwa cya Imbuto Foundation cyo gushimira abakobwa batsinze neza mu mashuri cyabaye mu mwaka wa 2017. Lieutenant Colonel Umugwaneza yabasangije ko yavuye mu buhinzi akinjira mu gisirikare, anasaba kwigirira icyizere no gukora cyane mu gihe bashaka kugera ku ndoto zabo. Ati nabyiyemeje nyiri muto kuko numva ko mfite ubushobozi nka bagenzi banjye. Twari mu myaka imwe, abakobwa barashoboye nk'abahungu bagenzi babo, icyo bisaba no kwigirira icyizere gusa. Nta kintu cyo kigoye kuri twe, twararwanaga nka bagenzi bacu n'abagabo. Ntabwo twigeze dutsindwa ngo kuko turi abakobwa. Kongerera ubushobozi abari n'abategarugori byatangiye kera bikozwe na Perezida Paul Kagame. Mu mwaka wa 2016 yigeze gusaba abagore kwinjira mu gisirikare kuko ari umwuga uteza imbere umuntu nk'uko indi isanzwe ikorwa n'abasivili. Nta hantu na hamwe Lieutenant Colonel Umugwaneza aravugira uko yinjiye mu barinda umukuru w'igihugu, by'umwihariko uko byagenze mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu, ngo abe ari umwe mu barinda umugaba w'ingabo za RPA. Umwe mu bazi neza amateka y'uyu musirikare yabwiye Zene TV ko mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu, Lieutenant Colonel Umugwaneza ari umwe mu bakobwa bato bari mu gisirikare. Ngo abenshi mu basirikare bajyaga bamutereraho urwenya bibaza ukuntu uwo mwana yagiye ku rugamba. Hari bivugwa ko General Major Paul Kagame wari uyoboye urugamba yigeze kumubona, abandi bagiye ku mirimo itandukanye aramubwira ngo wowe ngwino tujyane. Kuva ubwo aba yinjiye mu barinda umukuru w'igihugu, inshingano agikora kugeza n'ubu. Umwe mu bantu bamuzi neza yaba mu kazi no hanze yako yabwiye Zene TV ko kimwe mu bimuranga ari uko igisirikare gihora ku isonga mu byo akora byose. Ibyo ngo bituma n'izindi nshingano zikora neza nta kibazo. Nyuma y'akazi aba ari umubyeyi wita ku bana bitandukanye na bya bindi usanga abantu bava mu kazi bagakomeza kwitwara nk'uko bari bameze bakarimo. Hari abantu baturanye nawe bigeze kuvuga ko hashize igihe kinini batazi ko ari umusirikare kubera imyitwarire ye yo kwicisha bugufi. Abana b'inshuro nyinshi bagiye bifashisha imbuga nkoranyambaga bakamugaragaza nk'umubyeyi mwiza wita ku muryango. Imfura ye muri 2017 yanditse kuri Twitter iti mu myaka 25 ishize uyu mugore mubona hano yari ari ku rugamba rwo kubohora igihugu. Ntewe ishema no kuba mwita mama. Rero muri rusange turagushimira ubwitange bwawe no guha byose igihugu cyawe. Iyi ni Zene TV, mwibutsa gukora subscribe nk'ibisanzwe. Inadutse iki kiganiro cy'uyu munsi, umugore mu mateka, ngeritwa Peace out.